Hiyang mo kay Panipon malenwaw na raksopon continue. Wang kisanan kan kolikon konanalan ko. Wang chororong sabon macay kopna karyang kopna. Speaker and legislature sam kopong lapalap. Lapalapakan nan panian siya momot so government. O John Ponpain sab. Pacawan luka kubran karasang nan sabon macay rongan ranoj. Ngay sarili Nicolas magan pacawan kalile kukubrakan. Autapan sabon macay rongan ranoj. O iya cara lapan sabon macay rongkan kayo. Reorganization and Congress karya isa kayo wanapesan. Koreao. Rana Nusus. Wayne Ponpay. O Kasudo. Kasapul School. And Public School. And Wayne Ponpay. Wrong sang palikad Wayne Ponpay. Nimei isa kayo wantarya kita isap tuwa. Ran ko na pilagay isap naman sang Congress Cup, ye Congress karya isa kaya wanapesan, tan pacuan kacingata, haray cumaluya na malam, kasan kayo, the first regular session, nanaray cumal, ninsan niya na malam, may paco palikar mo isa kas. Ang nasainsan manan, recitam niya na malam kasan kayo watch, the first regular session watch, haray Congress karya isa kaya watch, tan pacuan, tawyang o plata, the reorganization ng Puko Cup kan ye mepan pacawan niya Puko and President Cup and Epesan, Vice President Cup and Epesan, Puko and Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Chairman o Vice Chairman and Newe Committee kan o pilyang pilata Chief Clerk Cup o Legal Counsel Cup ang tiyan katawakan Congress ka na pesan Congress karya isa kayo watch. Uya naman ang kasandi kayo the first regular session watch tan pecha nan mawas ang region Pohnpei o pinangakin ng Internet and Pohnpei Public Broadcasting Corporation Facebook page o website and Congress CFSM.FM. Kaya sabon macay ronoj pan sang kolonya Pohnpei. Sabon macay bisusan pilata sabon macay kopna kayo. Kopna karyang o sabon macay pinin ko kosan na legislature and Wayne Pohnpei. Pan pacawan miyawi ni Novan pa isap riyaw and pariya kita isap tuwaw. Ora na pukuwali sa usuluwa usus and praban kuborwach. Nituan kami sa insal sangkalian isus the election office in Pohnpei State, makilalati the register pacawan lang atar, o railakan melenir samparay sa kwalo, o irailakan mesaikin chaklalati ong sus. Register kaklalati ang sa umisus, pacawan lang atar ni opsen isus in Pohnpei, may paca ni opsen kapna, o kan pacawan lang atar, klapwalo ni may isang, or jite club na murin sa was and ranakan samiyot lenyalan and wingkan. Sarlan sa panmachay rongan ranwat pilpan sa mancha kolonya Wayne Pohnpei. Ni may suwan pariya kita isap tuwang pariyan rong nan sa panmachay region Pohnpei. Pacawan na natira yung rong sangkan pan school and Pohnpei. The Department of Education na pit wiyapan tato kan kasapul school Om sabon macay sarikan me yang pacho the young school nan public school kan and Pohnpei sang puinanisi elementary o high school kan. Nintuan kami sa sang kampan school and Pohnpei me sabon macay public school kan pan chapiata kasapul school nan sampung watch ye Mary isap me and pariya kita isap tuwaw o yetuan kasanti and kasabul school and watch. Hong right queen and ECE, fairly child education, and pacawan chapiata, kasabul school ni Mary Isapsu, len ni Mary Isapwalu, and pariya kita isap tuwaw. Hong Kalian Elementary School kan,
Sang na Mary Sabtuang len ni chun tayo o ang Rai School kan sang ni chun limang len ni chun isu and parya kita Sabtuang. Sabon na siya sa rupuin kawalo te grade kan and public school kan and Pohnpei kanakalara Rai Schmalz kan tetesan niyang karata ni public high school kan and Pohnpei ni public high school and PICS and MHS o MHS ni Meisu and Parya Bitay Sabtuang. O paita and naman sarikan tan sensan hansa makatawag test kamwat tan sabla. Main ko yung natsakan, autakan sa palngatsay ranwat, kailangan ng kukuran chorus o kasalilya. Sa